BSBM Radio Station. Kurikira BSB Radio Station. Amakuru ijyagiye biba hirya no hino ku ruhande. Amakuru y'imikino, urugwenya, ubyumva ute ndetse na Gospel Time. Byose n'ahandi ni kuri BSBM Radio Station. BSBM Radio Station. Umugezi w'ibyishimo. BSBM Radio Station. Bugarama. Ibihe byiza umuryango mugari mwego mwese mudahema gukurikirana BSBM Radio. Uyu numwanya w'amakuru mu Kinyarwanda n'amakuru mwateguriwe n'itsinda rigari ry'abanyamakuru ba BSBM mukaba mugiye kwegezwaho nanjye Regent de Vivant Major. Dore zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kuba twakibandaho muri aya makuru yacu. Umusore w'imyaka 26 mu murenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi yiyahuye azira ko umukobwa bakundanaga yamucaga inyuma. Naho mu murenge wa Muganza mu karere ka Rusizi aravugwa umugabo w'imyaka 54 wagerageje kwiyahura ariko ntibyamuhira akaba ari kubarizwa mu bitaro bya Murizi. Tukiri muri aka karere ka Rusizi wari umuyobozi w'aka karere Kibiriga Aniseti ndetse n'abandi babiri bamwungirije bamaze kwegura ku mirimo bari bashinzwe muri kano karere. Naho madamu Nyirandama Chantal washinze Hotel Nice Garden yahitanywe n'impanuka y'imodoka. Turaza no kuvuga ku nama iherutse kuba ku itariki 22 z'ukwezi kwa 11 2024 yahuzaga abakozi b'umushinga mupaka Shambareto ndetse n'abandi babyeyi bagera kuri 40 bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya umupaka. Turaza no kurebera hamwe amakuru yaranze iki cyumweru dusoje. Dufite n'andi makuru menshi twabateguriye muri entertainment, ndavuga urubuga rw'imyidagaduro ndetse turaza no kwibeta gato tujye muri ruhago twumva uko bimeze. Turaza no kugenda tunyuzamo amaso mu bitekerezo byanyu munyuza kuri WhatsApp, Facebook ndetse na Twitter ni kuri BSBM Radio. Ubundi tukomeza tukabana 5 kuri 5. Mureke tubanze dutumikira abadutumye ubundi tugaruke no ku buryo burambuye n'amakuru yacu. Nanjye nitwa Chantal, nkunda kumva radio BSBM Radio. Mchecho tuvuze nibiki? Winseka mwana wa. Ni BSBM. Yego rata BSBM Radio. Wow, ubivuze neza cyane. Radio nziza y'abaturage. Banyarusizi namwe abanyabugarama dore igisubizo cya mbere mu gukora siporo. Gym iherereye hano mu murenge wa Bugarama muri VIP yaje nk'igisubizo aho ushobora kuba wajyayo ugakora siporo ku rwego ruhambaye ushaka kubaka umubiri, ushaka kurwanya indwara za hato na hato. Mureke ducimaka dutanga ukuri ku bantu bibaza guko bagurisha ndetse bakagura ibicuruzwa byabo. Dore kuri guhari ngo wari uzi ko Compagnie Rivière de la Joie Limited ikora ubukomisiyoneri mu buryo bwa kinyamwuga, aho dufite ubushobozi bwo guhuza abagura ndetse n'abagurisha ibintu bitandukanye harimo amazu, ibibanza, amasambu ndetse n'ibinyabiziga, ibikoresho byo mu rugo, ibyo ari byo byose wakenera. Si ibyo gusa kandi kuko dufasha n'abakodesha byaba by'igihe kirekire ndetse n'igihe gito. Bikaba karusho kuko duhuza abakozi ndetse n'abakoresha, abakora muri za restaurant, mu mabara ndetse n'amahoteli n'ibindi bigo byinshi bitandukanye bikenera abakozi. Abakozi bo mu ngo nabo ntitwabibagiwe, turabafasha nabo bakabona akazi. Rivière de la Joie Limited ni mutugane tubafashe kubona ibyo mwifuza mu gihe gito kandi mudahenzwe. Ubunyangamugayo bwacu bugaragarira mu kudahemuka ndetse no kudatenguha batugana n'ubwisanzure. Kurikira BSB Radio Station. Amakuru ijyagiye biba hirya no hino ku ruhande. Amakuru y'imikino, urugwenya, ubyumva ute ndetse na Gospel Time. Byose n'ahandi ni kuri BSBM Radio Station. BSBM Radio Station. Umugezi w'ibyishimo. BSBM Radio Station. Bugarama. Tugwaye ikaze kuri BSBM Radio tugeze mu mwanya w'amakuru ku buryo uburambuye. Umusore w'imyaka 26 mu murenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi yiyahuye azira ko umukobwa bakundanaga yamucaga inyuma. Inkuru ku buryo burambuye na mugenzi wacu Esther.
aha turi ni mu murenge wa Bugarama, akarere ka Rusizi, umudugudu wa Misufi, ahavugwa umusore w'imyaka 26 wiyahuye azira umukobwa bakundanaga wamucaga inyuma. Uyu musore yari umusirikare yakoreraga mu karere ka Rubavu, yasize yanditse ibaruwa agira ati: uyu munsi ni itariki 22 z'ukwezi kwa 11 2024. Nitwa Tuyizere Anani, mu rugo mu karere ka Rusizi, umurenge wa Bugarama, umudugudu wa Misufi, mu kagari ka Nyange. Impamvu inteye kwiyahura: narakunze pe, nkunda umukobwa n'ubuzima bwanjye bwose, muha buri kimwe cyose nari mfite ku isi. Uwo mukobwa niwe nahaye ubuzima bwanjye bwose, yitwa Bora Amandine, ariko mbabajwe nuko atigeze anyurwa, ahubwo nabaye nk'igikinisho cye, akambabaza buri munsi kugeza no ku rwego ajya kuryamana n'abandi. Kubw'iyo mpamvu ndambiwe ubwo buribwe, ndamuretse abeho neza, muviriye mu buzima, azabeho neza kandi azabazwa amaraso yanjye. Umubiri wanjye muzawugeze mu rugo, nimero y'irangamuntu yanjye, ubwo ndumva atari nk'uko tunayivuga. Yari Ingabire Esther mu murenge wa Bugarama, akarere ka Rusizi. Arakoze cyane mugenzi wacu Esther. Naho mu murenge wa Muganza mu karere ka Rusizi haravugwa umugabo w'imyaka 54 wagerageje kwiyahura ariko ntibyamuhira, akaba ari kubarizwa mu bitaro bya Mirizi. Tukira muri aka karere ka Rusizi, umugabo yasezeye inshorekeye ayibwira ko agiye kwiyahura, abigerageje ruramwanga. Hagenimana Fidele w'imyaka 54 yiyahuje umuti batera mu myaka nyuma yo guhamagara inshorekeye, atabarwa vuba ntiyapfa, none arwariye mu bitaro bya Mibirizi. Uwo mugabo mu mudugudu wasanganiro mu kagari ka Gakoni k'umurenge wa Muganza mu karere ka Rusizi yatunguranye ubwo yabwiraga umugore we babana ko adashaka kurarana nawe, agahamagara inshorekeye ayibwira ko ayisezeyeho agiye kwiyahura. Anywa umuti uterwa mu myaka, ariko aramirwa agisambagurika atarapfa, kuri ubu akaba arembeye mu bitaro bya Mibirizi. Uwitonze Clementine yabwiye ikinyamakuru Imvaho Nshya ko uyu mugabo usanzwe ufite umugore batasezeranye byemewe n'amategeko, babyaranye abana 4, anafite inshoreke mu kagari ka Gakoni bamaranye igihe. Ubwo yatahaga yasinze, yageze mu rugo rwe abwira umugore we banasanganywe amakimbirane ashingiye kuri ubu businzi bwe. Umugore nawe akamushinja kumutaka ajya ku nshoreke, umugabo nawe akamushinja kumuca inyuma, bikaba bikekwa ko ari nayo mpamvu yadindije gusezerana kwabo, igihe indi miryango myinshi yo muri uyu murenge yasezeranaga mu mezi ashize. Ahita abwira uwo mugore we ko adashaka ko amurari iruhande. Ati yatashye yasinze cyane, ariko bishoboke ko yaranatahanye umuti w'inyanya mu mufuka w'ipantaro yari yambaye. Ageze iwe abwira umugore we bafitanye abana 4 ko adashaka ko bararana, ashaka kurara wenyine. Umugore yabimwemereye, ajya mu kindi cyumba, ariko agira amakenga y'ibyo bintu bitari bisanzwe nubwo babanaga bakimbirana. Mu minota mike agaruka ku muryango w'icyumba bararanamo, urugi rwari rwegetseho, yumva umugabo ahamagara iyo nshoreke ayisezeraho, ayibwira ko agiye kwiyahura, ku rupfu rwe rutazabatungura ko mu minota mike biba birangiye. Uyu mugore avuga ko akimara kumva abivuze yahise anywa uwo muti. Umugore arakingura, yumva impumuro y'umuti yuzuye icyo cyumba, asanga yanamaze kuwunywa, niko guhita ahuruza bamujyana ku kigo nderabuzima kuko yari yatangiye kunegekara, yoherezwa ku bitaro bya Mibirizi ari naho akirembeye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muganza Ndamyimana Daniel yavuze ko urwo rugo rw'uwo mugabo ruri mu ngo 53 zibanye nabi muri uwo murenge, kwiyahura bigakekwa ko yaba yabitewe n'iyi mibanire mibi mu rugo n'ibyo bombi bashinjanya byo gucana inyuma n'ubushoreke. Yasabye abaturage kudatekereza kurangirisha ibibazo byabo kwiyambura ubuzima, ibibazo bafite bakabishyikiriza ubuyobozi bukabikemura, bakareka ingeso mbi z'ubusinzi no gucana inyuma kuko badashobora gutera imbere umuntu akiri mu bikorwa nk'ibyo bidasobanutse. Dr. Aniseti Kibiriga wari umuyobozi w'akarere ka Rusizi, ndetse na Dukuzumuremyi Anne Marie wari umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, hamwe na Niyonsaba Marie Jane wari umujyanama akaba n'umuyobozi w'inama y'igihugu y'abagore mu karere ka Rusizi bamaze kwegura. Nyirandama Chantal wari rwiyemezamirimo washinze Nice Garden Hotel ikorera mu karere ka Gicumbi yahitanywe n'impanuka y'imodoka yabereye mu karere ka Rulindo mu gitondo cyo kuri uyu wa 24 Ugushyingo 2024. Iyi mpanuka yabereye mu muhanda muri Gicumbi kuri base, ubwo imodoka yo mu bwoko bwa Coaster yari itwaye abanyamuryango ba FPR Inkotanyi bo muri Gicumbi berekeje mu nama i Musanze. Ubwo iyi modoka yananirwaga gukata ikorosi igahita ita umuhanda, umuntu umwe yahise yitaba Imana ari we Chantal, ni mu gihe abandi 28 bakomeretse, harimo 7 bakomeretse bikabije.
ku itariki 22 z'ukwezi kwa 11 2024 nibwo abakozi b'umushinga Mupaka Shambalet bakorera mu murenge wa Bugarama bakoranye inama n'ababyeyi bagera kuri 40 bakora ubucuruzi bwambukiranya umupaka buciriritse. Ubwo bucuruzi bukaba bukorerwa mu bihugu bigera muri bitatu: u Rwanda, Kongo ndetse n'i Burundi. Uyu mushinga Mupaka Shambalet muri faze ya kabiri ukaba waramaze kwemeza ko uzakorana n'abagore bagera muri 600 bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya umupaka ndetse n'urubyiruko rugera mu 100. Bakoranye inama nyunguranabitekerezo n'ababyeyi bakora ubucuruzi bwambukiranya umupaka ndetse n'abafite inganda ntoya bakiteza imbere. Muri iyi nama havugiyemo byinshi bigiye bitandukanye, aho bongeye gusobanurirwa itegeko rigenga amakoperative mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo n'ababyeyi binjiyemo bundi bushyashya babashe gusobanukirwa icyo iri tegeko rivuze. Si nibyo gusa kuko babashije no kongera kwibutswa ibiranga umuyobozi mwiza nko kwihesha agaciro, gufata umwanzuro, kugira discipline, kuba intangarugero ndetse n'ibindi byinshi tuzi biranga umuyobozi mwiza. Turaza no kurebera hamwe amakuru yaranze iki cyumweru dusoje. Mu murenge wa Nyarugenge aho umugabo yamaze gutabwa muri yombi azira gukubita umugore we ikiyiko kubera ko ngo yashiririje umuceri. Naho umuhungu w'imyaka 20 wo mu karere ka Nyaruguru yamaze gushikirizwa ubutabera azira kwica umukecuru w'imyaka 65. Naho mu karere ka Rubavu abaturage baritotombera iyubakwa rya bamwe mu baturanyi babo bubaka bakibagirwa gushira ibigega bifata amazi. Mbere yuko twinjira muri entertainment cyangwa se mu rugo rw'imyidagaduro, mureke tubanze tunyuza amaso mu bitekerezo byanyu. Uyu yanditse agira ati no kuri kwiyahura ntabwo ari ibintu byiza bibereye abanyarwanda. Ingeso yo kwiyahura no kuri ikomeje gufata indi ntera. Nanjye nitwa Chantal, no kuri iyi nkuru ya mazina wanje irambabaje, no kuri Imana imwakire mu bayo. Undi nawe yakomeze agira ati BCBM turabakunda cyane, no kuri muduha makuru meza kandi y'ingirakamaro, mukomerezaho murashoboye. Ibitekerezo byanyu ni byinshi kandi ni byiza, mu mutwereka ko mudukurikiranye 5 kuri 5. BCBM nakwe tuhaye kugira ngo tujye tubagezaho amakuru ari kugenda acicikanya hirya no hino. Mureke tubanze tunyarukire muri entertainment, tubanze twumve uko bimeze. Urakoze cyane Vivar Jean de Meja. Naho muri entertainment turaza guhasanga indirimbo yavugishije abantu amagambo menshi cyane y'umuhungu witwa Chris Easy mu ndirimbo ye yise Sambolera. n'indirimbo imaze imisi 3 iri hanze, niyo indirimbo yonyine iri gucurangwa mu hantu hariho hose. Ikindi turaza kubabwira muri entertainment, turaza kugenda tureba ibyo Israel Mbonyi arimo aratangaza ku gitaramo afite hariya muri Leta Zunze Ubumwe, aho yabwiye abantu be bari mu gace ka Nairobi ababwira ngo mwese abanyarwanda muhari muzaze duhahurire kandi dukoresho ya hatari. Ikindi kigenda kivuga muri entertainment umugabo bita Juno Kizigenza wakoze anniversaire ku munsi w'ejo, aho yagiye ashigikirana na bamwe mu bastari bagenzi be harimo witwa Junior Giti. Yamandikiye amubwira ngo uzakomeze ukure ujye ejuru. Undi nawo bimwifurije kugira isabukuru nziza no witwa Israel Mbonyi, naravuga ati petit frère kabisa komeza ukuru ujye ejuru, ibikorwa birute amagambo. Undi nawe mwifurije kuri isabukuru ye wamubwiye ati gira umunsi mwiza no witwa Alier Ways. Byigeze binavugwa ko bashobora kuba baba mu rukundo nawe. Ikindi kintu turaza kugenda tuvugaho, turaza kunyarikira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho uwitwa Sean Paul yabashije kuba yabwira abakunzi bati mube tayari tena ngiye kongera kugaruka muri music ahandi nongere mbatemo izindi ndirimbo nshyashya. Nabwo n'umugabo wahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta, nyuma yuko amaze kugaragara mu mashusho ari kubyina umuziki uhambaye, byashimbira ibintu bimwe byashimishije abanyakenya benshi bakoresha social media n'imbuga nkoranyambaga. Babonye ari ibintu bishimiye cyane ku buryo banejejwe no kubona uyu Uhuru Kenyatta arimo arabyina uyu muziki. Arakoze cyane mugenzi wacu Vibration. Reka mbabwire ngo mwakoze cyane mwe mwese mwakurikiranye amakuru yacu nakagaruka. Imana ikomeze ibandebere icyoroshe. Mwari kumwe nanjye MC Regent Vivant Major once again mwenye sauti. Ciao ciao, ndabakunda cyane.
BSBM Radio Station. Kurikira BSB Radio Station. Amakuru ibyagiye biba hirya no hino ku ruhande. Amakuru y'imikino, urwenya, ubyumva ute ndetse na Gospel Time. Byose n'ahandi ni kuri BSBM Radio Station. BSBM Radio Station. Umugezi w'ibyishimo. BSBM Radio Station. Bugarama. Nanjye nitwa Chantal, nkunda kumva radiyo BCGBM radiyo. Mukecuru tuvuze n'ibiki? Winseka mwana wa. Ni BCBM. Yego rata BCBM radiyo. Wow, ubivuze neza cyane. Radiyo nziza y'abaturage. Byose n'ahandi ni kuri BSBM Radio Station. BSBM Radio Station. Umugezi w'ibyishimo. BSBM Radio Station. Bugarama.